Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Testa misia na kar kita wagado ya magtira magbasa us basana us tafsiran us eme tafsiran bagi magtafsir mo kita me mawala nafsir sme mana sedikit dikit us tajwidnen si sebenarnya yan story story yan ini depan abdu yan dedon story apa dede bekas bisrat sebenarnya si apa saya ini ya mendetek ini pasal ini depan story pasal sebenarnya aja advance kita murasatan dokter anu mana deh tu absen gato sebenarnya ya kau atau kau ini aja kita sam mulai kok story TV kisah sama pasal ini lah itu. Eksperimen. Anda ahma ini tekkal dua pesek. Oke. Itu pasal. Iya oke. Asa kumpul apa pasal start normal. Oke, sebentar dia. Dan buat pintu pasal pegdaw pasal pegdaw abdu dia mencari pinene ahin dia mencari pinene ahin. Ina sini ini bintel besar inamahan Allah subhanahu wa ta'ala nabiin bagi pinene ne dia nahin tinen sinarap ko di si Abu Jahal bagi pinten alang orang bonen di si Abu Lahab di si Abbas ibn Abi Thalib di si mian sini pe Utbah mian jahil kupar dulu bagi masa me lengkewan si me hukum harus ambil sudah buat teka sambil pinten pesek pe agi tahu sambil naga hinarap ko ne buai me ketoin Rasulullah pindah kami Quran na kanong kumamahabin sa amin na paano ini maglising luar enggak hinang nene nana sin tekka pinte mian toin atau tekka mian ini mian mangsikite si mangsiyakan sa amin pinepe pinte sa Rasul este ke mencari hinang sa amin ke mencari hinang na sini kita bi pagka pintu bisa tabi kung si Malik pintu lusi kita si Pilipinas kita bi si Malik teka manbatu bisi terambakan na ni abisita tabi samian nian me mayor sa mama atau me gobernador atau nagilang tabi ni si Malik bui si Malik pintu ko way ako pinne ngahati mong singi pigilin magina makabatalilin nga way mong singi pay misarapati hain eto inan namu binisrale sa amin sa idok malili nagilang tabi ni tawanin si Mubin pinte aman sa belayan dadang-dadangan do kita aman limitan kemo nagihinang hinang tibi si Mubin yan ike manjari pinene atwanin si beli kita si mian si tipo si Haji Abdu ustek kasi mian si Umar aman pinte aman marang sa mian aman libu gamen ne wala ayan aro pangyan ay nang tibi kita sa mian karos ba nito Geman jari, iyan tendo tiba mana si pasal pagdawa, sine lumayan aja pilih si pasal pagdawa, Kalau si kita asal menteri besar kan amal tabat, ulah nepinta pusamen alang kau derasat nun, dok ini dayahan kau, mutek tapi usaha nun nanti nampak batang mini, paano si kau pabagai atau pasaw sana, namun numen kau jauhin sana, lagi hinang nun ini, geman jari, Us demikian lu si ini si kita lu may kewamuhan sa amin si pagpagkaradyan abdo magpagkiwinan si pagguntingan kemo ba sayan baso nga chapitek ka kung nakitikaya mo mangan si sayma si kunato sa misa mo na baso nga pinniya nang haji pe imam pe sa amin do miyan nado pinti me jeep na hap so na pinti me sikad ne bukit taga niya na pinaawag kiliman-liman yan so pipidal ta masjid atau taro sa pinakandyangan pag nadapan sa manjari, nagbida at manusia, manjari pinagbida. Si pagkadatan sa manjari sa ido, manjari sa may sinalisali manusia. Nga niya, dayahan nga niya, haji nga niya, niyan konsehal nga niya, patot lang sa sali ite, mas labi nite, pagbisrahin pag-agama, asa adakala, pair pag-aswan, painay ko, bisrahin, yan, aming pasikli, aming kanya, gunanay, but demikian na si inin maghapen.
ini ame pesekinin tehinang tu Rasulullah yang Bilal sahabat ni tebitab ni Bilal si ayah si Abdullah bin Uqtum. Zaman Rasulullah itu Bilal ni. Si Ali duk si Abdullah. Dahin ni bang bin ni bang galay si Ali dinap na magbilalin si mian Abdullah si Elmi ame pesekinin. Nai tanda ni tak na nga hinang wa ni pagi masa na guna-guna ni. Nung ni kawati ni yan pero sa Allah Taala pin na meki kau pin Allah ya sakar pin meki haps ki oil meki pin kapsen pin armo da pin lun me menggil pekele ngirang dag aja sa kau atawa sambil na sa kau saya yan ni mencari nung sa yan tado tanasinin de Muhammadiyan maida mian netin si istorinin yan pasal magdawa asal bang dia pite bistada sa amian dia mencari pinene manusiain atau dia mencari mian gihinang tila bang dia pite kasamian mula-mula pasal agama na demikian agama yang menjadi kekayaan. Pun demikian kasi itu bisa si Abdu misalnya si Abdu yang bisa ramai Suaib. Na alhamdulillah na dumen ko tagnanin dumen ko tagnanin mian tinan paham dumen kita bikin alhamdulillah. Nabang kita yang pitega ngaji kan kita ini waktu na niya. Kan dia sampai mati kita bi na ko kita bitaksil pina ini udah lume ko strante bisa ini udah lume ko kurhan tembi me katabligan tembi wala kam ga niya usamiya. Anan sinin alhamdulillah nianin ko demo ay tanda tibi tinan bisan kita binte sa ayin tu men madrasa nani ada sa amin kapital tibi ato ani ada sa amin tibo tibi mulai to jihad Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Usmo sama di ini pe. Nabi ko kabdo bang ni apalay tenu sedih na pesawon ko ato ano bang guys enggak ada tawang-tawang si Omar hindi sila bisahin si Omar dahil ko sedih si Omar si Omar. Gagawin sa sabi kasi manam yan. Tu. Ini terus saya bersekolah. Penne kita kafi lalahin apa sek tinggi si Rasulullah untuk sarta tilikutan man yang. Ini bisramnya tilikutan man yang mencari itu magluwe maglising luwe din. Yang mencari madat saya kemudian sebelumnya saya mencari. Yang mencari kita tilikutan bisitate tilikutan enut samian lebih bete bang pasal pagagama asal subay harap ta ahin samian subay tinilaw asubay akan te mong tugipan. Ni nebes di be sira si asal kap dia Rasul pinabuti Rasul depan aja betul depan ada sesuai misra depan siya kadin tendo bala tepinda may kisah sa amin ale nuli si Umar bang piu betul baru mau dia baru sudah piu masih diri karat kala Allah yazakka kamu gapen ketohan no Muhammad iya amel dawle kau kau pen bumpat pen pecekal. Magpumpat siguro kumpat si Samuel ni tandaan niyan nabuo na sila hindi na nasal niyan sumay kita nila umang. Sumay kita nila Abdullah bin Uqtum kita tao sumay ini apika sa kita tao sumay kita bang kita bigay tao asal sumay dapat sumay kita binilaw. Gigi kita perengge macam kita perengge lagi kita uhan tabi sa tilaw tabi sa amet uhin. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Na tilaw timengge met uhin sumay tinilaw. Yan ay meteo sa amin kung naaring itawan tabi hinang tabi, pag-ibarat tabi, sembahyang tabi, pagbasa Quran tabi sa amin ko na mainin, na asal natin kami, agi kita mencari bigayaan, asal kumatag na etinin pagtuhin, doktor pagtinuin, asal kumatag na kamaman ni Muhammad SAW sampai sikitin na ko ito, asal mula-mula sa amin umat tunggulihin, na naman kumedel ulay iyo para sa ulay kung kasawatin ka. Sumay nakita ini, nakita niya bang niya, agi kita uhan tabi, asal sumay pagsusyan tabi. Sumia mangkin kita uhan TV ini pagsambayang tim ibarat tim bisamian. Dahil dia mencari pena iya aku berkeleman-leman tinilaw. Gay. Sumia bisa pintas si Mubin pintas mamban sabela pena Mubin berkeleman-leman dia TV dia mencari. Dia mencari me ame teu yan gesan musa. Gesan musa. So dia kita uhan de bang sini kita mengge meteuhin. Ito so bang naga kita uhan TV asal pilu TV si me iya de meteu teu TV bang ni alai tidak ada pendorian TV mula-mula pasal pergi barat TV yang semua itu pasti TV samia. Ini pe, sini pe. Pium ko na bangka. Hati-hati. Si na sarasan. Tu sarasan ya. Pergi masih tinio. Jatuh si mana yang Masih tinio balik, anu tu balik so pergi advance pasal alter na malu tu bisi box. Pium ko bang ini pen. Este pulai kami si mana men pasal kada. We. Tempite dia beteng. Dia beteng seite ya, seite. Okay. Sige. Pasal may gantaan te, katani gantaan te bro. Tinen andang nagita ginanta Allah Taala. Gapi kita inanak ginanta sa men men hanumulten, luk sa men ide, sa men rezeki ten.
mian duk sa amin mian sukuten duk sa awe anda di kita ginanta. Melingkat bisa nem kita magasa na ginanta niya tayo bisa na nabihin. Tinan pinain umurun taman ng 2 tahun magkaupama mati ni kyo. Atawanan usahanon taman sa amin do asal bisan sa inge pag magsudno nag-usaha yan ikaw magkaraya hanggang na usahanon. Mian sumigay. Asal awas ini bisa tahu siya na sa kar. Sumigwa nisab tibisaro ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mian ma yaruddul qada'u illa bid-du'a. Saya. Gay tepin ini kan Tuhan lay melingkan suwe papu tujuye. Mereka pa kita sa magkuman sa pina o Tuhan ko na. Okay basi ini asal ka oro me. Ikaw na magkuman na magpinda sa amin ini kana iyero. Nos mabait may kumulta makasali harus. May kuriski makasali harus bisan pagaste ini, bisan pagaste sulat ne ini. We Allah subhanahu wa ta'ala sa amin ini mian kadarte. Umus na ala kisah pasal ni Musa box ko. Isa ini kisah. Sino ka magkasipusay ko? Si Fox, isa. Si Mas ko kasi ano ko pasal sa may Musa. Pasal kadarle. Pasal dua. Wait, sa den. Pwede pasal dua ale pero dale dati yun. Pagkasiwan kunos binawan na magpisara na ni Musa. Ini makapakuy at Nabi Musa dari magpisara ng Allah Ta'ala. Makapakuy ini supaya ko anak. Nabi magpisara ini pinakuan niya Nabi Musa nahiling Allah subhanahu wa ta'ala sige kasulat na tin kadar na sa kanya anak niya. Gere sa kanya anak ng dendemian. Tapos ini ng dendemian ini masing-masing na pa yung panganduaan masing-masing pa pamakunin anak. Nasampay kanya anak duye ubus magkasuwa siya balik Nabi Musa ini magtut niya anak niya. Tiga anak niya. Tiga anak niya. Naus pero bas sali duwe ta ano kasi no sayen ting anak ni umus inabi alaikum salam nian pinda po si Musa nian arak ko tinak si Nabi Musa dino Musa pinda ko pinda pe kuhan mo pinda nian ide si Allah Taala pinda sa in buka dia buti anu sa pinda ko ruan ni nus in Musa alaihi salatu wasalam sa Allah Taala o Tuhanku ko pinda sa iyan bakas na bisarano Maka di Sarano sa amin, dia tega anak ye. Nus inakahan Musa alaihi salatu wasallam Allah. Inakahan Allah subhanahu wa ta'ala Musa, tendo Musa mangkapen di ketahuan no, den dayan pende hinangnen Allah sagam si pagibadatan makutuju aku bang penberdi ni tega anak ye. Nauruhan ko pende. Nus ay tandaan doahin tidak tepinda enak gantan Tuhan ni doa. Tepinda gantan Tuhan ni doa. Bangbasag ini sabi magsud tibi Allah subhanahu wa ta'ala iti asub masak tibi pamikutin bi yan isan pinta bakastakan ta ano inuin kantaan din barang perangan harus masih kita ini makasadi pe tinin sinhutan no ada tawa minirungan no ene bisan ne bakasakantaan lay bangsa tinin pamikutin ti Allah subhanahu wa ta'ala sa amin doa tujuy ni yan inunen alaikum salam Simalik ini kita siap benar. Dapat bagaimana kisah si ano pergi basin anu tapi si pasal aja. Ya Pak. Ini aja penting kisah bekas media siap musamian ini si manamian. Jadi lu hagal begitu ipektes duk asal sali kan kita kebuat teman-teman. Siap saya kisah ko paling si basmian ko may pebuat si tes. Ang sila ano pala gabi ngedwan to yan. Siap kulay menate memang sakapirin enggak tinunay in pardakan si Allah Ta'ala. Pardakan terusin. Terus bangkinian dan kafir magkabir Allah Ta'ala ini ng tuan siya ini utiral insanu wa akbar ini manusia. Ini menggay magkahakarin naman sa kafir. So manusia ya kan ne suk ne sama ne kristiyan banggay magkahakat so ini nunen pinagmurkaan siya Tuhan. Utiral insanu wa akbar sa pwede kaparangga nila ito na murkain ito na magsiwasa kan ini pinatala na siya Allah subhanahu wa ta'ala ang panlasan na tawad sa kiamat
amal sama segala kiamat samia. Umus patante biku itu, bila Allah Subhanahu wa taala min nutfatin khalaqahu faqaddara, weke upin megdakak-dakak, weke upin nege kahagat, weke upin nege inabinin, nge mian pakale, sini ine bakas hininang, pengandakan oleh Tuhan sikau, ge kahagat ini menulay, gapin na payaman mo bangamban ke upin hininang Allah Subhanahu wa taala. Amban po oranno, amban hetinen ine keo mian niu to puturun gara oranno amban deta langit sa amin gai. Sumegwa pikirun amban keo hininang wallahu subhanahu wa taala amban nutfa yene bohe dipetak mo sa amin abdu ubus mian nakhalaqahu faqadara ini yen penjiran kawin da keo hetinen megirang sengge kau magkahakat tuju Allah subhanahu wa taala. Da keo ge hetinen mian pakale sumegwa da keo magtakabur da keo disipir aule ko disabus hali sa mian naga sumegwa pige kau duwen keo hinang amban diata atau ini rukine sumegwa amban dipetak no kamoy ubus amban summa sabila yasara amban ubus penalabi pike wallahu subhanahu wa taala amban ini lebeyan mian dua lebeyan sa mian amban ini sa inu amban aurat sa tinene tempat lawang sa inlay duwen amban tampal diata amban diata maka duwen sa ini sumegwa amban tinene lebeyan ini mian najis atau lebeyan sa mian itandaanin tinene kita menjadi nak ini magtakabur atau men palangkalangka kita menjadi maghagat tuju ini pengandakan Allah Subhanahu wa taala. Summa sabila yassara. Ubus pinalabi ke Allah Subhanahu wa taala amban lebian ini pegu amban elawang sa ilay. Ubus tandaan Allah Subhanahu wa taala itinan tandaan haji mian teman haji do gani ame kol SD amban die kehajjen mo sa mian ini haji diki lawang ini pegu ante amban sa wang sito iru ubus lumabe kita bilay amban lawang mian. Sabi ini sebab pinamura wa Tuhan Allah Subhanahu wa taala summa sabila yasara pinamurahan wa Tuhan keo hinangan lebean sama pinalabi amban ini lebean mian bang pikir-pikir haja hulit palabe manusia amban ini menhajar jalawang do sumagwa gani ang magkahandak may kole safety magkawase ini mian melebe kita amban mian sine dembuabu Allah Subhanahu wa taala ini maganta kita sa mian ubus summa amatahu fa akbar pagpuas kau ubus na inanakan lumabe ni kita amban yene labian yene inanakan ni kita sigitele tu de kita elum ni kita elum ni kita tureta bolak bunya ubus pagpuas kita elum ina sa subay anu tebi kita bisa lama-lama tureta dunya elum kita bisa lama-lama ubus ni kita elum tu samian inanakan ni kita isi itu samian amban sawan Allah Subhanahu wa taala pinamurahan kita lebihan amban mian ubus summa amatahu akbar pagpuas pinapatay ni kita balik ko Allah Subhanahu wa taala pagpuas kita pinapatay akbar pagdalam kuro kita balik pagdalam kuro kita balik ko Allah Subhanahu wa taala asal-asal kan amban bulak amban Adam alaihi salatu wasalam ubus pinabalik kita magdalam bulak asal-asal tan amban bulak ubus pinabalik magdalam bulak sa amin awan na bang kita ene ko ito naman asal-asal tan amban bulak so amban etag na Adam le minha khalaqnakum in Allah Subhanahu wa taala pinopen ne mian kam o ka pinada amman kau pen amban bulak ubus tabalik kami pin ne ka amban dalam bulak say entel bisara mian ubus inan na sin pin summa amatau pinapatay gusto kita kapag kamanusia din to ni kita haji ni kita sa amin gusto ginanta sa amin umultan yan 40 tahun atau 20 tahun sige yan ubus ginapusan din mati gusto kita mati akbara gusto kita mati kaya menjadi manusia in mati banggi kinubo kaya sabi ni yan kamuliantin magdalang bulak sa amin ubus pinapatay kita wallahu subhanahu wa ta'ala ubus mian ini mian kinubul kita Allah Subhanahu wa taala nan sinprehen kita biatahat angkan asal subete pes enu tebi bisan saingi apag angan-angan tebi si dunya ta umul tebi abdu asal ga dapat hinapusan dan kubur ispan ko nangkan bangnia ada menemuan mengkiti asal hak metel lesanen gana segi-segine
hap ni pagdunyanin, hap ni kinakanin, hap ni andanin, hap ni lumaan, hap ni gini tipikil kuburin ako. Kaya, hinepusan din, yan ang mahaprisayan, hinepusan karayayan, hinepusan kisigpitan yan, hinepusan dunya yan, tinan sedi amban elaw kiamat kubur. Kubur, gana sedi. Bisan pekaw, kamitain ulit asal mati. Pus pag pinapati asal kayo menjadi turit na masjid na taluma selama-lama lumang pinubuhukan, gay, sumagawa dalam kubur. Nubus tahati wa itibitar rin tibisrati ay balik-balik, yan pag-itarin, pag-tibisaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan at pag-esem sikita biyena in kimitain. Nubus ina in kimitain, panagnaan ang palihalang kamati, pang manusya inatinit ini, pagdalam kubur na sa amin. Pang manusia dalam kurusamian, pag-ek ka manusia, asal gated esep ne in kimitain na mati, get esep ne dalam kubur. Nubus, yun beset kandi, mian ganya ng itawahan kuburin. Malik, ganya nakahan kitibi, sa miyan, dalam kuburin. Loro makan kita hindi nembuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkita besar, pag-iinin, gete kita, ang dalam kubur duk sa lawahirat, kita mencari misarane, kita wahante, banggero memisarayahin mga kitin Tuhan duk Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadaro pintu sa akhirat ni. Suwes dalam kubur. Iri te misra nabi si kita. Iri te bante misra te kita wahante bang sa inge may kahalan na. Sumagwa kuburin hanggang cuma esepte pahap ini ne pusanten bi ini misra Tuhan summa amatau para usto mate asal dalam kubur kau taman samia. Abdo. So dia kita wahante dalam kubur. Kuburin lahat. Kau sa dunya ini. Begitu lahatin. Isa dunya kero dalam kubur dan alam barzakhiyah telu sil akhirat. Selalu akhirat maggamit dalam surga o dalam neraka. Dunya yang kita wahante. Kaya kita so inakahan, kaya so tutututu kita wahante ini dunya tandi, kaya mo kita may kilasa dunya sa dunya. So bang dalam kubur ka para kita wahante. Ero begitu ini manusia mati ini. So bang kita may alumin ka na bekas kita wahante dalam kubur sa amya. Kita wahante di dalam kubur bang bekas tibisaro Tuhan ini sa amya, duk tibisaro ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa amya. Nubus ini kuburin karena kekahan ini itu besar dari Muhammad. Bang mati manusia pinagdalam kubur. Bus ini lahat nih. Pergi mencari manusia yang bang mati dalam dunia. So bang manusia mati lahat nih pagdalam kubur abdo. Pagdalam kubur. Pemalatan manusia memitain dalam kubur. Nubus ini kuinggal lahat nih. Ni alai pinkisin ni masjid, ni alai me rumah sin haji, ni alai me kasara, ni alai me zip, ni alai me kenna, ni alai me yangi ini. Gak Tuhan tiga tibisrael. Sudah tibisrael ni Muhammad SAW tibisrael dua. Ini akanan. Gak dipindah lain. Gana alai kenna, gana alai buas, gana alai mian rumah, gana alai hotel, gana alai zip. Ini semua kuburin dua itu. Bang pinasek manusia meminta dalam lahat media kedua ini dalam kubur dua itu kita kanan. Kisah pindah kuburin bang manusia in patale si Quran duk si hadis kuburin Rawdatum min riyadil jannah. Ito ba tibisray? Bintil bisara dalam hapa ni dalam surga. Ito hapa ang madudin. Rawdatum min riyadil jannah. Di mana dunya? Kuburin bang manusia mu'min, bang manusia mati. Magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala. Dok busi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuhut Nabi Sarai dumen itin magkubur dumen nagay ko tibisray ni ini bintil bisara kubur nin lahat ng dalam kubur dalam surga. Bintil bisara siya. Gagapin tikem mo surga. Rawdatum min riyad atat amman pintek ko dipit atalami at sabi pintek ko atat amman. So pintek dalam surga. Surga ani. Siya. Na surga ini man dunya. Heti surga in jannah. Jannah. Ini heti jannah itu bang siyakan. Bang jese. Jinnah niya pinitelu isa jinna jin ene jin ene me jin jinna dewe isa bisa pinne junna jinna bisa mandiaw keruwe janna bisa mandiata jimle ketelu ine rangwane junna bisa mandapa janna duk jinna duk junna ini magsandi jannahin ene
binisara de ano si si surga si alawar de jin bisa mandiawa binisara si manusia makhluk menggiti-giti tayan makhluk si us pakai junna bisa mendapat menulai yene taming yene teming te ini be teming te be el ne nubus dem buat mana ini kemon abdu dem buat mana kemon siakan jannahin bang siakan enggak ada gitu itu enggak peti kita te masih ke surga jannah enggak ada kita te enggak pernah bagi kita saya iblis sebenarnya ubus jin demikian makhluk gitu kita te enggak karena kita sama dengan makhluknya pada jin gitu kita te ubus jun naisab bang pelik te sekite nulai kita kan itu kita sama. Demi kesan, itu cover kesan. Itu membuat mana ini? Itu nen jin naruk mian jannah dan buat rumah itu nen bang binisara si jannah surga ka peti kita bang si kahapan dan bang binisara si jin makhluk ka kita kue. Itu harus samian makhluk Allah semua ka kita tibi keligan ka kita tibi. Demikian pesi jannah usaha dasarnya bang jannah itu mangna suatu nekbon osamian koberta yen gene kita tegite we ne qura ini kontrak samian kita tahu kita timbak abang kita timbak atau ro samian kita repeke eligan kita nete na singe kita hante kita hante bang ini demi pita surga teman-teman besar samian so sedina bante besar we kuna samian lain halan samian dengan buat subai mian tis autisun siam poduk siam kahapan le dalam surgain enggak tikite we tibi siampu dembu adu kahapan metu tikite ini perkewan ne kebon manusia dalam dunia ini hetirin dembu Allah begitu dembu adu ning kahapan siampu duk siam ilai dalam surga si surga enggak tikite we tibi kahapanin ini penugata si mukmin tabat celok kewan terus amban panagna surgain le dalam kubur manusiain bang mate bang pinde mu'min kuburnen arawdakum min riyadil jannah itu yang dalam surga panagna billahi takite wa edere kapan din atau tes oni kapan semua sini beklasen begitu lesa banggeru manusia mati mati samian nama kita belum kita hangga kita hantebi us sekeru bang pede kita bineligan Allah subhanahu wa taala samian di Muhammad sallallahu alaihi wasallam au hubratu min hubarin niran bang manusia eno itu saya mak para kafir naga ini kuburan lahat nen dalam ebut selama-lama dalam ebut internet besar di mana itu ganale me kasara ganale me etinen me lain ganale luma ganale semua manusia gay kahagat tujuh Tuhan gay kahagat kusini Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang mati dalam kubur bagi lahat nen tagna puas bandunya dalam ebut selama-lama sampai dia elok mati ini manusia menggem kagarin nangkan neki bong terian hunit parkala ini menggem kagat bisa berkat Tuhan dah kita betin dah dikit tebi semua gua dah inang elian tebi sawen pinen nian elian simpul na tawaga abat kulit tenar ge menjadi besar ge menjadi manggis atas sandal bang narka etin ebut dalam kurus selama dalam kurla bukan dapat asal ilhatun lahatin hina wa Tuhan telul hatin dunia duk kubur duk ella akhirat ini nang ini pelayan manusia yang kemon na dunia ini boleh terserah itu ada tersate be kemon saya ini bang magas depende kita bang magas kita kepanasan ko betul nak ani seperti ada panasin na so kita on air country rumah samian bang hekutin samian nia hak coba hekutin na begini ado kontrolan tani ado remote dalam rumah tu samian pialam nisa ini samian kami antek hinang samian pergi bang dalam kubur bang ne keo dalam ebut selama-lama gak ne kontrolan gak ada remote control ada remote control semua gua ini dembu Allah subhanahu wa taala ni etine makatang sigaw sa amin magtraman to nakan dia tidak bisara duk semua hajat pengesep tibi bisan pesa engge hab perasaan tibi bisan engge hab dunya tibi bisan sa engge luhaya tibi bisan sa engge kepetut tibi asal da kita bi patat kapusian semua ini pesanten bi thumma amatahu fa akbara kamati pekumus kita mati abdu gak dapat dia kita mencari tuh hetine di nang buah semua ini di dalam kubur manusia di dalam kubur
manusia sa amian ge manjari ine mian tuhinang buabo atau inen na hinang kome dalam museum kome inen ano loro Firaun sabi ko sa bisrate bisamian nga te kubo sebagai sabi buah sambanien manusiain ini pon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tedo tebi ati kita tebi wurin saban si Madinah asal kita dalam kubur umos dalam kubur naman kini sabti kaswane yene keluman si kitelu ini selalu akhirat thumma idha sa'ansara pag-uwas ka pinapatay le dalam kubur pinakelum ni sa balik ko Allah subhanahu wa ta'ala so dumen elum dalam kubur dumen elum dalam dunya dumen balik ko si dunya dumen elum pinakelum dalam kubur so magwa pinakelum ni kawalik pinaluwas naman dalam kubur si ene alam si kitelu ini selalu kiamat ini selalu kiamat ne ngagat mo ne bang sumian hetinan ene pengen hukum kawin piniteng ke Allah subhanahu wa ta'ala sa harapan ni sabi ang kanya biratul juman kanya sewe ano bisan tanak andano niyo bisan pagkatatuano niyo bisan musbak gaine yani kapag tamang gana niya si waktuin inagad nun sa etem barang-barang no bang ine etinen bang sumian ko tiniyo at Tuhan bang ine pangansaran bang ko tao tiniyo wa Allah subhanahu wa ta'ala sa hatarat na sa amin diyan naman dyan na kapagtabang ni siya lawiin pagtakil lumbalik ka sa amin etinen siya law kiamat ne barang-barang mo sa nus NAN pinikinong pang ine pangansiyan bang ko tiniyo weto ka ng bahaya weto magmaasiyan weto magirang sa amin buyo na Quranin iyo na sarain iyo na kemenhanin iyo na may kaulaman sa amin wepi kayo ka pagkali sampai temuono mati perkalain sampai temuono mati kirumpangan doon kayo ka magtuwot kayo ka itirang pagkali si Bisara yan may kaulang adlay si Bisara may kitabligan lay si Bisara may kumutiray mga kanko sa amin sa inang ito yung gano'n manjari o ina okay amma okay tuwan okay niyan bagay gaing ka na niyan tabot pinakelum esentewinin telu kelumanten di pinakelum tuwan selaw dunja ubos dalam kubur ubos selaw ini selaw kiamat telu lahat pinakeluman kita ini Allah subhanahu wa ta'ala sabi ubos kawalay si pinakelum na balik sa amin niyan awe elum ni kebalik si Allah subhanahu wa ta'ala selaw kiamat na ini inagat nun hukum man Allah subhanahu wa ta'ala si kau bang ini tepeng hukum ni kau pinagu anak kemon record tagyan ko si dunya nagumol ka 20 tahun nagumol ka 30 tahun nagumol ka sa 7 ubos pinagu isi kau kemon paili pinagu si kau tiani pinigiti si kau tawad selaw kiamat ini men kerobangan nun kini men kahapan ubos sinukup na sa amin binista ni namang ni kau tirista ini pero Allah subhanahu wa ta'ala magdilam kahapan وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود yan etinen pininig ni Allah subhanahu wa ta'ala ngapog dalam surga gape sumegua ni ada alamat pinipinda ano ni kau pinihan tampak ni kau lah isilaw pinikalum na ibalik isilaw kiamat ini niyan pinain ang tampal kanawan kau sa amin telo grupo le si pagtipunan kaya manusia ang tawag sa kiamat telo grupo niya miyan grupuhan sinaluhan sa amin yan pineme grupuhan na ikiwinabihan niya isang amban karawanan sa amin yan may mu'min sa amin sa Allah subhanahu wa ta'ala nga magkapir pakalik niya isang pinamban bibangan yan manusia itinanggay pakalik sa Allah subhanahu wa ta'ala na kinikininin nga naman ikaw pinamban dani pwede sa daluhan li sumagawa ang bandene bibangan ang kanawan le ine washabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhilli mamdud ilungan ni kulay gapi ka dalam kahapan gapi ka dalam surga sumania nilai alamat mo tinan kahapan ng bantuan tujuh kau tinabangan ni Allah subhanahu wa ta'ala ilindungan ni Allah subhanahu wa ta'ala tawag sa ilawiya biyagana luma alay pisindungan kana ine sumagawa ka nila problemano dalam rahmat atau dalam haflis sa likod ubos washabus siman ma ashabus siman de grupo ini sab selawian ini pagtakellum Allah ta'ala balik sa amin manusiain niya pinambantabar ubos ini bisa mumi wa hamim dalam ini dalam kalatan dalam ini kapanasan dalam ini niyan begumpun dalam gabon sa amin sabi kanya kahapan lai sa amin manusiain
Ini telu grupo. Elom dikawalai, si Rosier, inagat nun netinen pemesek kau dalam surga atau manusia menjadi magkakarin pinasek dalam neraka oleh asubillah. Tawad jalan kiamat Allah Subhanahu wa taala. Ubus binalik nuhin falyanzur al-insanu ila ta'amihi. Tu nak kita balik si el. Biasa balik elum kita begitu leh. Si waktu kita begitu elum kita begitu leh. Falyanzur al-insanu nak inasa begituan si kita. Memang oke manusia. Oke manusia. Falyanzur al-insan ila ta'amihi. Nak putulay sama mangan-mangan kita upama. Pikir kita begitu. Sewaktu kita mangan pikir kita kudrat Tuhanin. Ini kuasa Tuhanin. Kuasa Allah Subhanahu wa taala tujuh kita bi atau tanda kuasa samian. Mangan kita ini kena kanten bi puturuk kenna. Putuhin lebaran man kirim kamu di kayu. Tinabi. Bangupama kita magtanim daran nelo si kita bila si kita begitu pada si media tak kita magtanim pining kena kan bawa. Kena kan magtanim kumut ika ulah si antak kami sila kurap antak ulah si tambang harus samian bangke magtanim kita kan kena kan bawa samian. Nus nian bekatan kau magtanim gani ate pidan bekatan kau di sana. Magtanim kau hap ulan hap pula ke samian. Ubus isaban den kinakan wa binta wa binatang kita do. Makasari ke, makasari magtanim. Ubus umanisab niyan batang magtanim kau kania binatang mangan. Sumekuha ello taman ello bisan sa ikip pagtanim nuge ello tanim nun samian. Nei de kello man sa kania. Nus inin paya falyanzur insanu ila ta'amihi. Manusia, pemantri manusia, pemarun oke openda manusia Allah Subhanahu wa taala. Kinakan nuyan. Sine meke penia, meke kole, meke penia sin kinakan nuyan. Bangupama, bisan kita batang mangan, bisan kita magtanim ko iyan, pa magtanim kemutikay uyat sa amyan, buwas, niyan paling. Banggero pinaelum Allah Subhanahu wa taala. Banggero pinakelum Allah Subhanahu wa taala, bisan sa inge pagtanim nuyan pagkarano kay kani atarapat. Gaya mag-akan. Sumago apa yang manun? Kinakan nuyan puturuk uyatian nuk ene kenayan nuk ene buasian. Sino magkuwali magpeniya? Banggero yung pinaniya wa Tuhan kana tarapat bisa kita batamang mag-akan. Sumago punen na kinakan mo sa wansine Allah Subhanahu wa taala magpinas ko. Daran ulo sikit unos na lahatin. Sa inulanan bisan sa inge magtanim manusia palengin elo. Tandaan amban Allah Subhanahu wa taala. Banggay kita pinaniyaan, kinakan wallahu Subhanahu wa taala bisan sa inge gaes tige kita mekeges. Sumaguangkan wa ke manusia. Payamanun mikil kew. Waken eten makakan. Ila ta'ami. Bang dumenian saban Allah Subhanahu wa taala nagpeniya si kinakan wan kay kew makakan. Sumagu itandaan Allah Subhanahu wa taala tanda mikkuwali samian. Kinakan nuyan, pemanun, pikilun, yene kakawasihan sin Allah Subhanahu wa taala ine miangga niya kinakan nu bang dumendo Tuhan ini mengurban kau kinakan. Anna sababna al-ma'a sabba. Sababan penia kinakan nun. Sababan penia elum ene tumbuh-tumbuhan tenem nun elum uyat nun. Elum tenem nun elum mian kemudian samian sabab hetinen pinetekan kau Tuhan wa Allah Subhanahu wa taala. Yene boy amban dia tak supaya mulakin helum samian hap pagtinaman nun samian. Pagyabang na bulan. Garo niya buhe na iko na may tusim lahat na ina. Pwede mong matek enem bulan tu elewing kada ulan na. Inahinang din. May ganda buhe. May pinti. Minalkin na buhe supaya hadja elum tinem sa samian. Mansaarin samian. May nga na ulan. Hinang buhe da ulanin. Hinang buhe da buhe samian supaya hadja mulakin elum. Na inin, lusi kita. Pegi kita mekole ko metuhin. Iro idagadagat ulan naman Allah Subhanahu wa taala. Daran ni. May manusia in pitong bulan bakas mo sikit si mesilan ng piyang bulan hat tapi ng taon elum. Ano ka ulan?
Ini kaya pita may mandatan tepat siya pagantay bigbuhin na sa amin may talaga proper ya periyaw supaya bigay si kanyan buhin bang siya tay pag kawupong pagkasartap sa so buhin banginom maasin sa amin bigay atep tapi bang dumen Allah subhanahu wa ta'ala bang pinanggaw Allah subhanahu wa ta'ala tarapat na inin tandaan Allah subhanahu wa ta'ala hatinan kawasanin ibisan sa inge awe mian pinitekahan kita wa na sa amin ulan ang mandyata po tinan pinita bulag ubos supaya hapag tinaman manusyain ubos bang magtanim sa buhay lay peguwa pitumbutumbuhan elong sa amin ubos ini kipeduan tani kinakantin ang banila pulaklay saban peguwa ang ban ini pulaklay saban tinan tomo ini pitumbutumbuhan ang banila pulaklay ini bang pinitekko at wala na buhay ng mandyata sa amin Tuma sakakul arwasaka enam itin bang pinitek kada buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala pasik ng dalam bulan. Usahakan kada pasik ng dalam bulan buhay lay ina paambat na fiha habba wa inaba wa qadba wa zaytuna wa nakhla bagbayo bagbayo ni peguwa na ina kutumbutumbuhanin ina pinipikipit ando kinakan ang dalam bulan ni asawa ang mabuhay niya. Paambat na fiha habba ina mian tobo ni ambat bulan lay saban ene buat pitekka utuan bandiat amia ene ulan lay ubus pambat na pi habba ene me hububinin ene me kinakan me pegu ada mandalam bulak lay mian saban ene ulan lay ubus wa inaba wa qadba ene kami inabi kami prutas ene pete beguan kinakan sa amin pegu amban pero sikita ine pete sa amin pegu amban dalam bulak kanta kakante bi ene pinte sahabat dan hamban ulan lay pinitek ka Allah subhanahu wa ta'ala mandata wa zaytuna wa nakhla bitte beyon zaytun ini binin bitte beyon kinakan nabi inin bitte ina binin ko may ina tusig ina be kina ebidalit be ina biyan be diki protasian ina kita grapes ko may grapes yan wa qadba ina pusmus bang sistema ina Nau kirakan me, so me binatang sa mga kita mga may Arab yun, pinapapapa wa dahil kunuitan miya, ini puspusin, puspus ba siya? Pas pinipuspas. Pas piya, saya so mga kita liyan kita mga sa amin, pero mga sikina ni mga kita mani sa amin, nag puspus na ito kinakan ito kinuitan, magsabi magkekap sa naipita may ina ang pandalang bulak ini sa amin ang panine, sawaman ang panine. Sababan ampan ene ulan lay pinitek ko Allah subhanahu wa ta'ala ipinti kinakan etin elnum kinakan no etini tubus wa zaytuna wa nakhla zaytun tektat ato kung kama ade kama ko ene ko puhong iwen be sikite Kalau sikita asalkan dia buah teh bangkahawa adi dia hasil bangkahawa so asal buah puhong teh situ ni kan buah puhong kan mian aku tahu aku memang kepaitan so bagi sekian aku biasa anu hablo kinakan magabgak si ite hablo kinakan na barakat ini hablo kinakan duk me isalan ne pegaan de sadra mubarak ka pindi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak ya zaitunian duk me isalan de hapian wa nakhla na ini hati nakhla kita hati be sikite be ini mian tamrayan ini kinakan dasamian pewa de hatinan amban ini sa bulan be pinewa Allah subhanahu wa ta'ala wa hadaika gulba na ito na gulba ini na sa amin may kakempunan sa amin eka gulba ano dewen mag-awat doon ang nabupisan ng buha sa amin nagkumalusi kita na may kempun meluhal-hal ka din sa amin niya palilihing niya palibuwahan niya palimampalam niya kaya mo nipitekabun sa amin ini pinitek ka Allah subhanahu wa ta'ala atawa piniyan tomo yan yan ang magkahandak Allah subhanahu wa ta'ala sawan ene ulan miyan pinilang bulak ano ubos sa manian tomo magtamba-tamba na ene tumbuhanin atau ene miyan kikiyuhanin buwa na magbuhain sa miyan ubos kapimenduhan tepine dimigili sa pitepelein kamunti kiyuhin miyan buwasin sa miyan uyatin elum nemang nakita magtanim sa baban ang banyan na buhay pinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala ang bandyata sa miyan nabangi pintegay kana buhay lay nabisan pa sa inyo ba timangan gay elum kitumbutumbuhanin gay elum tinemten bibangga niya buhay pinitek ka wa Allah subhanahu wa ta'ala wa pakiya tawaba demikian ini prutas sa amin ini
mian gadabutas ne mata'al lakum wa li an'amikum yan pendek yang lumambin kampen manusia duk sampai ke binatang-binatangan bang ne elum sebetin demikian sampai me kawe o me sapi saben ini saben binatang kambing makakan ne siye ini sampan sebetle sababan amban ene bohe pinetek ko Allah subhanahu wa taala pagdiat pinadata pula ubusaban muhele elum ne sebetin elum ne ketumbuhanin amban manusia makakan ne sampai ne kibinatangan saben ini nang Allah subhanahu wa taala makakan walhasil sali kita bi elum manusiain elum ne kibinatang-binatangan saben sababan amban kudrat kawase Allah subhanahu wa taala etinan penekelum we ne buhain a peneturun we penetekko ne buhay pinata bulak ubus bulak le etin elum pegu amban saban buhay le pegu amban ihe yene kitumbuhanin duk yene sebetin elum ubus sampai kita bi elum makakan duk ne kibinatangan sama ubus itu memang Israel sekedua besar pesunuh pinne pagtaabot ne balik binirikan ni sa Israel balik Allah subhanahu wa ta'ala lain silaw kiamat ubus na titigil timine kaya kihadyan Allah subhanahu wa ta'ala yana kakawasahan men ganya na kipiniya kinakan isang bisa ingi batang man kiti manggaron niya ang bantuhan kaya kiti makakan bang duman dumagpinayin Allah subhanahu wa ta'ala kiti kinakan demikian kimetangan tin bisamian bangga niya elum pinikelum Allah subhanahu wa ta'ala may kisibet-sibetan kasi makakan ubus ini demikian ganak mikikola isabdi melingkan ng Allah subhanahu wa ta'ala so pikir tabiyan pikir tabiyan bisan bukiti batang mga kamunti kayo bangkiti magtanim lor tepet mati geelum gagidi makakan demikian buas uyat samian bang numendo magpekelum ina Tuhan te rabbul alamin gagidi makakan kanya ay tinan keluman te so pikir tabi uy kiti bigay magkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala way kita bigay numot si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala way kita bigay numot si pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buutiya ni sa ilim bisran sa amin binalik paida jaat as-sakhr o kam manusia ubus na kam elum si dunya ubus na enemen dunya ubus na kam elum dalam kubur sa amin sa ingising na tekilambi enemen kubur bang te surga en surga dalam kubur eten kahapan ne dalam kubur elum kaam tagi bang ebut elum na salama-lama ay putin si kaam dalam kubur dalam kelman dalam kubur sa amin ubus na kamel ubus pagpekelum si ketelum sa ketelum si iselo kiamat ene ko bisaradian ngagat na kita yun biyan hukuman aman Allah subhanahu wa ta'ala hukuman dumen ne kulempera nanghukumin ni Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala dumen ne barangay pagpang barangay si kita maap yan kani anden asal nagkulempera demikian pis konsehal bang miyan kasumuluhan ini karasuhan miyan tinang ke hukuman din tinang kulempera subay inin tawad si hukuman Allah subhanahu wa ta'ala dumen ne kulempera gana ni amban kasilan, gana amban sembuangan, gana ni amban limitan, gana amban tipu-tipu ini asal ina sa hinukumin barang-barang no etien depende de ene sistem onu tegelan no tu se lo dunya yemen tem onu samian yemen te usik nun ene pinago asikawin hinukumisikawin Allah subhanahu wa ta'ala ubus paglain tekene kuwin pa irazat is-sakha lene se lo kiam lene se lo kiamat besong neptek ka pinenia Tuhan yene mekatalaw-talaw gania ka makatalaw-talaw to sa lawdun ina makatalaw to sa lawdun ina magboro pinay niyo na sundaluhin makatalaw-talaw pehli kayo gana sundalo yun na piling kanyunin ang bantampo tinimbak kita liriyata tekka makatalaw-talaw pehli magyan ng init terebutin magyan ng paks magyan ng magtibeng lahi magtibeng lahi ubus maglow up ubus magandang box mo kanay pikyo dalam low up ubus dok kabasa ano pag tinalo dok gabasa mate nay bang manggamit ito kanyunin shape manggamit ito punuin shape sabi niya ubus iyan kita nun demikian tawat sila kiamat mas sobra itinan magtalaw-talawin dino tek kala sila kiamat ni alay kay hiwal-halaan tekra in bekatelaw-talawin tandaan dinahit na kemon manusiain si oras niya huwag ay pagkina dumen na hinarapin sundalo dumen na hinarapin na itinan inan o inas yung naguha inas yung hinarap nun
duwero. Nenggayen, pagdilam narga atau hinapusan din, waliyasu billah, menggay pagdilam surga hinapusan din, ubos, mga kanin lain ang buwa sa ayun Tuhan Tebar Alamin. Angkan manusia yang tidak harus niya. Ubos, pagtek ka sa oras iyan, niya pinatek ka Allah subhanahu wa ta'ala sakha. Sakhainin, yan ay buwa amban, ini elaw kiamat, sa jahad yan ipinte sa amin. Makarahit pinitek ko Allah subhanahu wa ta'ala. Elaw kiamat, miyan dembuwa bisara pin elaw kiamat. Dembuwa bisara yan miyan dumain elaw kiamat, sumegwa parkala sa elaw kiamat. Atau makatalaw-talaw sa elaw kiamat, atau beliw parkala sa elaw kiamat. Dumain sa elaw doon sa idilam kuro sa amin. Gabi makasteles sa manusia. Nahangkan dinahit sa ruwasyan, dinahit manusiain. Bisan pesaing nga tu peles kanyo. Bisan pesaing nga tu peles misal ini saruh atau yan awe duk peles bagi duri pleno mo tu ka kasnalo manusiain. Pwede kitinalaw ng sinukto yan. Ini tandaan. Bang tu tinalaw manusiain yung kekep yung magdembuwa duk may anak kandanin sa amin duk may pamilyanin. Pinta ka magsabi ito magtutuhod. Pinta po ka tinalaw. Bisan pinayin sa inge ang lumate na kita magturo kita magdabuha sa amin, magtuti anakin, magpuntahin, maglulay kibinin sa amin. Pagkaya siya tunin may kipuntan siya kama Islam. Yung ulo magdabuha, magtipon kayo manusyahin. So pagtek kayanan may katalaw-talawinin. Lesa ilaw kiamat, ine, yawma yafirul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani, likulli mri'in minhum yawma idhin sya'nu yugni. Tandaan. Walhasil ka pina makatalaw-talaw ka makastelesa yan may kitalawin bisan sa ingi kitalaw tayo sa ilong niya tandaanin bisan sa ingi tanda talaw tayo sa ilong niya ka makastelesa tabi mitatuatan mo ka makastelesa tamban tabi andatan bi anak tan bi sabi pong tinitin ka bisan pa sa ingi tayo magtutut sumagawa pagtabo tinin Lucy, elawin ang tawad sa ilaw kiamat pag pinatek ko atuan nila magkatalaw-talawin. Dumayan pa pag-isabin. Dumayan pa narkaan namin. Dumayan pa makatalaw-talaw hadya sa amin. Lay alamat. Itintanda sa amin. Yan na yan. Talaw manusyain. Bisan pi andane, bisan pela ni anak na sa amin. Da na tipikil ni tahala atawa dinahit atawa miyan ang banan na siya ito yan. Ganit tipikil. Yan ay hawa. Asal pus-pus na parang makatalaw-talaw sa oras niya. Anda taraan ng ambanan. Pagambat ng anak mo, sa ino matatuano amma, kaya man gana niya. Yan sa binistanon, bangko hingi kalapas no barang-barang ng amban silog, yan parkala ko ito si ututap silog yamat. Tawag ito. Tig-es tabi andatan di balik ng ambanan, sabi mo dahil magtimbang, kaya. Atas tabi mati. Anak no tig-es no ambanan, pero okay, lamat ni, tanong ko, maguwas, bang kwaja elum bangka bisang kwaja bisang kamati bang ako gani ato atas ti magpakamati sab sayin Abdo atas ti magpakamati kemo ambat ni mati kemo basta rahat ja mian magsabi-sabi so may nasini sa parkala inin yawma yafirul mar'u min akhihi sanatuhan tandaan ni magkatalaw-talo na parkala inin ambanan no ni bisan anak mo ambanan no ni bisan sawa mag-ulit Allah saya mandano basta kay hadja mat amat ni mental bisara amat ni bisan mati anak nun amat ni bisan mati elanun amat ni bisan mati andanun basta kau hadja kay kau mati mental bisara si oras ini si bisara ini hanggang suwe pigil tiwi abot parkala isel lo kiamat dumendik idiki ibudes ang Islam dumendik bugay kita tike pagbakuit gana kay gana ka pagbakuitan dasad ka ini gana ka kumelan gana pagbakuitan tuwan kay wala niya duman na dunya duman na kubur ka niya sumewa inarap ng nabubuwas Allah subhanahu wa ta'ala sa mga piyos kayo. Yaw ba yung pero, siya lawiyan, siya law kiamat. Bang pinitek ka, yan parkalay. Yan magkatalaw-talaw yung tawad sa law kiamat. Yan biliwin. Yan pagaduin sa amin. Ina na yan, pinakitalaw Allah subhanahu wa ta'ala sa ikaw. Yaw ba yung pero, siya lawiyan, tinggalan mo na. Ambanan mo na. Ambanan mo na, pag-ambat mo na, yan setiap-tiap na mo ang manusia. Ilaw yan, yaw may apirul mar'u min akhi. Ambatan na mo, pag-ambat mo na yung tiniinom. Okay. Tala pa bang pong tinay.
Kapag atas pagpunta na ipoks to siya doon niya umin. Niya maghapan to si kita. Uman magkapagpo na ba siya pagpunta na na siya okay ang manan ni pe. Ang batbere mo tini kulo ni gawa ka ako doon ko sa amin. Yaw mo ya firul mar ugin nafi. Ubus wa ummihi wa abi. Sumegwa may tatuano. Tarara no baran ang maano sa amin. Kita tarara. Bas katara ulit. Kulit para kana mga manan man. So tala pe. Ko pe sina duk si amba tala pe siya magulit. Wa sahibatihi wa bani sumay andano sahiba andano elano tararano samya gairasan atas do tet mati posak basta lu hadja magano andano duk anak ko samya wa sahibati wa bani andano atau elano duk anak ko samya gitaran nan si idin gaine oke andaku tu nikyo oke elaku lu nikyo oke anak ko dane ko pitus aku samya sumay barang-barang aku barang-barang ko samya yene hawa ini perkalain hajja perkalain tabut cello kiamat hajja tamanan hajja perkalain makatalew tamanan makatalew bang manusiain tinenggi nuhut pangandakan Allah Subhanahu wa taala bang manusiain ge pakali si besar Allah Subhanahu wa taala bang manusiain tinen nagga si Allah Subhanahu wa taala wa ummihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sanu ihtin si setiap barang-barang manusia ya sa pinikiran bangkuin gi kesip nen amma den parkala petekam kita utalomya bangkuin ke nunen mian geye te wa parkala mian geye din sana si yene asa petekam yan kesilomya ambat ni andan bisan tewa ambat ni Allah bisan tewa ambat ni anak bisan tewa metatoan sa men bagay-bagay nen pongtein ambat ne basta barang-barang hadja say pambanir ini hawa parkalain buhat tamanan buhat dok peddi tamanan peddi dok makatalew tamanan makatalew si oras niya nga ni bisan sa inge may kibutin pag inin si puitulay bisan sa inge pag accept bito si lawinin tiya kiti magtipon-tipon asal magkalasa kita binin magkalasa kita binin so naguha magkasawa kita biruinin tingay magsapi mismo anda tabi parangan-parangan sa ito mo aluma anak tabi magsapi magsabang kita binin so naguha erwin tamang pagkalasatan bisa erwin taman si ene pagge dembuha atin bisa pagbagay-bagay tabi bang po itulay so itabot sila kiamat bang manusiain ga nagdembuha kakihinang nenut pakandakan Tuhan pinagsaddi wa tinansaddi atau binsana taman ang binsana tabot sila kiamat mian ene binsana Allah Subhanahu wa taala malingkan bang sali-sali kakihinangin na binisarahin na sinin yan manusia dinahit ng sinin, yan ang manusia. Pinarahit wa Allah Subhanahu wa ta'ala tabot sila kiamat. Pagye, tuwo siya dunya, dinahit isabi siya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda dinahit, gay pakali si bisara Tuhan. Gay pakali si sara Tuhan. Gay pakali si pinturo Allah Subhanahu wa ta'ala. Si sara Allah Subhanahu wa ta'ala, duk sara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ko, bang pakali si Allah Subhanahu wa ta'ala, ini, tabot siya kiamat, niya, sab'atun yudhulluhum Allah. Niya las elawinin niya las elawin tes elaw kiamat niya pitu parkala manusia inaligan wa ina nakitelawin Allah Subhanahu wa taala inaligan atawa si pasal para si panas inaligan wa panas inaligan wa Allah Subhanahu wa taala ang binsana kapanas ng elaw tapit naman tapit elaw tapit sa elaw kiamat elawinin panas din tapit sa elaw kiamat narkain panas panas naman panas 300 tahun mian ebutin 3,000 tahun pineketan Allah Subhanahu wa taala makin qualified pinain narga jahannam 3,000 tahun pinan sumegua manusia jahannamin manusia dalam jahannamin mian bang taarut pine tam posisi elewin yan para sa elewin elew para sa yan kaya pisiga magkilisa kapanasan lito ng narakasanam samantara pinitek tapi si elewin magtamba-tamba panasan sa amin. Wala silang panas naman ng panas elewin tapos silang kiamat. Ubus, bang mu'min kiyo. Bang pakale kiyo si Allah Subhanahu wa ta'ala si iyene pitek kaparkalainin. Yauma yafirul mar'u min akhi. Si ehtiyan si Allah kiamat niya pitu parkala manusia. Iniligan wa Tuhan ang panparkalain. Ang bantag na parkala pag iniligan wa Tuhan ang panene kapanasan si elewin. Ini dan buah manusia etinen tinalaw sa Allah Subhanahu wa taala tinalaw sa Allah Subhanahu wa taala ina sampai met takbo na pas met takbo mata din si kitalawan ni
Ubus lagi bang sedang dendangan niya. Gana suwe-suwe ni. Tepikil-pikil ni kehadyan Allah subhanahu wa ta'ala hin. Tepikil-pikil ni kudrat Allah subhanahu wa ta'ala sabihan sampai metak po imatanin. Dan buwa ampan kitelew ni hajatun Allah subhanahu wa ta'ala. Tawad silaw kiamat. Etinin ilanduan. Etinin sinaif. Tinabang iya wa Allah subhanahu wa ta'ala manusia entah silaw kiamat ampan dan kemisahan ini. Ampan dan kemisahan ini. Iyan niyan dan buwa amban hinang tibi to sa law dun sa kilom tibi bang mabaya kitibi itin tinabang mo Allah subhanahu wa ta'ala gay kitibi lamot dalam kebinsanaan tao sa law kiamat subay mula-mula kitelaw tin bito Tuhan itin hejetibi atau ada apeg inibinin da apeg bidda tibi da tinalaw rusumo pag not pangandakan main pagsumo pagmaasiyat not pangandakan to sa Saudi Arabia pagdek sa Pilipinas balik gay Sumagwa sampai kimitay tibi kita lautan bi buat tibi tujuh Allah subhanahu wa ta'ala peku tibi bangpain kita bi pindah-pindah pan katalaw duk peku tibi bangpain kita pinapati Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam duk kita bi databang Allah subhanahu wa ta'ala jallo kiamat amban dan kibisanin sige ubus niyan sedih pemarian dia apelai sa amin manusia kira pagstibisrati bro ubus pin Allah subhanahu wa ta'ala wasahibat ili kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu setiap-tiap amad debo mas etin mental bisa si bisaranan sinin barang-barang na sa pinikilin gene kapag tabang gene kapag tabang ni bisa anak ni bisa na anda ni bisa na ella ni bisa bungtini bisa matatuari na gene tabangan ni sa pinikilin bangkwa inge iesip les yang barang-barang ni pinikilin barang-barang ni sa natu sikit tibi tara tibi ge mag-agan anakan natin bi Gia makaakan pong tinitin, gia makaakan nama tapi kaya. Ini sabi nagurong-irurong magtabang tinama sabi. Na ini tawad sila lawiyan parkalain. Buhat tabaran buhat, gani natin bikin. Sumikuha, basta kawad siya parang-parang okay ne. Basta miyan siya kawad siya, sumikuha, gene kaw pisi na imitatuano. Pisi may andan sa amin, kopi kaw kiligyan o may yan ene duserele atau sila kopi sa kiligyan. Wey nangkan naman siya sa iyan kine-kine makambanyanamban gene bigipigyan ang init sa tinalo si orasiyan kuhetinin tumuhot pinagdalim ng kasandam tumuhot pinagdalim ebot sa amin ine manusia alay banggi ang banan ni ine pong tininan banggi ang banan ni andanin banggi ang banan ni anak ni banggi ang banan ni Allah sa abiyan kopi kiligyan hitinin nasa Allah subhanahu wa ta'ala ubus ujuhu yawma idhin musfira niya manusia gak kaya pun manusia sa orasiyan dalam hiluhala so yero men ko tibisa ero tinin kita kaniluala kini kandinehitin yene ko tibisa ramian do manusia utilal insanu para manusia tidak asal naga kitit nut kitit pakala si Allah subhanahu wa ta'ala itu besar kitit ge pakala bang niya besar tuan ge tinin pekelene niya besar ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge pekelene sabgaan ini besar tuan sa amin eri etikin so magwa bang manusia mukmin bang manusia pakala insyaallah tinin ko tebin sabihan gada ini binisara Allah subhanahu wa ta'ala pekele tebi bang pangandakan hinang tebi bang panglangan tinin niyan helian tebi abo jalo kiamat pin Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idzin musfira ni sabne manusia me peluihan den sayne pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala hilwanai sayne me terehitin pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala sabne jalo kiamat subi ni isa manusia bisa nasain na pinetek kasasiyahin sa amin lai pinetek ka na parkalain Allah subhanahu wa ta'ala sa kiamat niya wujuhu yawma idhin musfira manusia ini iya sa barandi mismo luwere danta tabanan danta ga usa bisan luwere sa amin binahid si parkalain so ini magtatambah dyan ini saya luweren saya ini pamayuan dan sa amin tawad sa kiamat sa wujuhu yawma idhin musfira tawad sa duman ini duman dinahid duman hitin na kabara duman hitin na lai bikilindeman lai hitin na miyan kwa bisara delumian ini binin nagluwe dinahid katalaw sa amin sa lai patanda siya kitalungkay sebenarnya manusia pengetian dan ayun na sa kaluwihan na sa amin pamayhuan din danta hitin na walhasa kanya problema rin wujuhu yawma idhin musfira niya isang manusia si waktu yan siya nagdanta gana problema rin kaya dinahid kaya tinalaw sa amin miyan bisan nusaing miyan para kalain na siya na ipinetek ka ng Allah subhanahu wa ta'ala siya ubus sa amin na peruhan din dhahikatum mustabshira ipi ano matin sampai magsayahan siya dahil tabi-tabi na problema bupayin lahi
hetinen manusia sinduhin, inambanan ni andani, inambanan nawe ni elani, inambanan nawe anakni, inambanan nawe ni pungtir inan igan. Busing sabda semian baru ko magkakatakat sa amin yem haja ubus lueren pabayuan den danta kamanan danta sa amin lesi orasian bahikatum mustabsir wujuh yawma idaliha gabara duklay sabda ang pandangke pakene kuminin na lueren ko bukumbun mian item taman item ko benta besara sim meta apartala medinahitin sa amin tinasinin Etinan pailan bisrain, apa ilan sin manusiain, yan bang manusia menurut pengandakan Tuhanin. Manusia menurut pengandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etinan gania ketelewan de tabat sa lokal madrasad. Suba ile ketelewan den etinan pamayuan den ini danta. Pamayuan den sa amin hab dok gania problemare gania ketelewan den teremo den bahikatum mustabsyira. Magsaysay siya mag-iimim sa samihan peke inagadagad din asal ini si finalisasonin sa pagdalim suwa na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw na kasusyan din. Kasi tawala hilwala iyan. Usni sa dambuha, ujuhi yawma idin alay kabara, nini, ang bandambu sa piluihan, ini item, atau dinahit, patampos ini item, ini kume, bisara, ini bisara miyan, manusay sa ki, itin nuhut pangantakan, manusay at pagmaasiyat, tujuh Allah subhanahu wa ta'ala, di pagkali, si bisara Allah subhanahu wa ta'ala, si Sara ilang galo ni Sara Allah subhanahu wa ta'ala, bangkemon maharamin hinang ni, bangkemon mewazimin tinggalan ni, bangkemon maharalim hitinin, yan pinag-ano, pinagsam-isam sa amin, ini pangandakan Tuhan sa amin. Itabot sa lukiamat, ini yung manusia ali. Pamahihuan din item, taman na item, sa hitinin dinahit si orasiyan, ini dinahit si, ini, nipitek ka parkala, initek ka, Allah subhanahu wa ta'ala parkala si, magkitaw-talayon si, ini, si orasiyan. Ubus, yan miyan taluha, tarhapuha katara, magtamba-tamba, ini, magtambak-tambak, ini, hindi pamahihuan din, atau ada hit din sa amin, patamba si luere, ubus, sine manusia iyan. Sine manusia, may item pamahihuan nilay, sine manusia may dinahit lay, ini, ulaika humul kafaratul fajarat, ini, bisa rin yan. Ini manusia, itin, sa mata-mata, ini pagkapit din. Sa mata-mata, abdu, ini panagkaadin. Sa mata-mata sa amin, ini, pengihinang sa amin, ini, yan, langgasara, tinagkaw Allah subhanahu wa ta'ala sa amin, kasagitin si pakali. Sumagawa, bangge mo sa nuot pangandakan, abang, rutin magmasiyat, ito, nuot pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini, wujuhi yawma izin mustira, bahikatum mustabsira, ga'niya, kitalawan de, sumagawa. Siye, kikihinang din tawad sa lugamat, kung umitu'y magkakakat, itinan magsayasay, mag-imim, amad nubuwa pisirang buwan. Pusang bamiyan, tamamiyan taman tibisa yung rukamat ng tanpuran kemon, siya kulay itinan gitawa, so yun may kitabi na map, masaya ka niyan. Ini masaya niya. Tagalog. So yun may tawa ini yan, siya kulay si simple ano saja sa amin, pero kung yan tamamiyan bisrati ni ipasal surat ng anuinin, na murah-murahan bang pa itinan, pinagbumpahat sige TV, ini bisaramian, sarata tes beset TV abdo, asal hinapusanten bi etin bisante nian sehingga taumul TV, kamati balik, us ne pusan kimitain, etinan pinakalum balik, us ne pusan pinakalum balik, minggipek dalam surga, minggipek dalam neraka, pekuti bisa Allah subhanahu wa ta'ala bangta yung kitab sa kiamat. Ito yung pinalain, wallahu subhanahu wa ta'ala amban yan luwe, danta luwenin, luka niya, isusihan tabot sa kiamat sampai pinasik kitiwi. Wallahu subhanahu wa ta'ala insyaallah Rabb. Ito yung pagdilang sugaani. Hada wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.